I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas radimo jedan vrlo poseban tutorial o tome kako bismo mogli nešto graditi u Minecraftu, a ne samo da igramo Hunger Games i mini igre. Znači, mislio sam, napravio sam kao, ajmo reći, centar, da tamo napravimo jedan Eiffelov toranj, neku policijsku postaju, bolnicu ili bilo što. Znači, radili bi tako klipove o tome, vi bi nam postavljali neka pitanja, davali prijedloge što da radimo, mi bi odgovarali na pitanja i tako. Ako vam se sviđa ovo i da nastavimo snimati, ovo vi ostavite like, ako vam se ne sviđa napišite, ostavite dislike i napišite što biste voljeli da mi snimamo. To je bilo to što se tiče ove epizode, obavezno se subscribe-ajte. Ćao!